News Avenue, we back with the bang as always. Igama uSizwe ngwakaBlose. News Avenue sibuyele futhi sibuye kakhulu ngoba namhlanje sikuphethele omunye wabantu abaziwa kakhulu eSouth Africa, KZN, eDurban, umnotho owakadladla umgabadeli, kodwa abantu abamaziyo bamazi ngoSpikile. Angibingelele Spikile. Ngithi nje angidlulisa ukubingelela khona la, ngiyabingelela abalaleli. So kakhulu njengoba ngisho ukuthi News Avenue siyaqhubeka-ke nohlelo manje sizokhuluma naye uSpikile, because uSpikile simlande ngoba kuney'nto ey'ningi abamaziyo abamlandelayo ephejini lakhe bazoku-check-a ukuthi uSpikile khona into adila nayo kakhulu esifuna sichazele ngayo ethinta uNaledi, ukuthi kwenzakalani uNaledi aphiwe, esibazi ukuthi oka-Chris Brown, yena uzosithatha asibeke sitshele-ke Mgabadeli. Sikhiphani ngoNaledi nawe? UNaledi umuntu engimthanda kakhulu and enginephupho ngayo one day ekuthenini kube khona okwenzakala phakathi kwethu okungadlulela kugcine kufika emshadweni. Because kahle kahle uNaledi uwumuntu okuyintombazane yokuqala engaqala ukuyi-trash ekuthenini ngibe ne-trash, because ngangakazi ngaba nalento ekuthiwa i-trash. Then kwaba i-trash yami, kwaba umuntu engimthandayo ku-social media. Then ngase ngimlandelela ngathi hayi, because vele ngisamncane ngokwe-following, ngathi hayi ake ngizame okusemandleni nami ngizame ukumtshela khona ku-social media, ngingazi noma leyo nto iyofika nikuyena. Naye ngazama-ke ngaqala ukuthi ngiyaqala ngiyaveza ku-social media ukuthi hey Naledi ngiyakuthanda kanje kanje kanje. Kanti one day uzovela reply evidweni. Athi me-reply ngabona ukuthi okay, kushuthi umnyalezo wami uyafika kuyena mangiwushilo. So then ngase ngadecide-ke ukuthi-ke njengamanje kuyo yonke inkulumo esenhlizweni engaphakathi kimi sekumele ukuthi ngiloke ngiyidlulisela kuye. Then kwabe into kanjalo, ngalokho nje ngimchazela kanjalo till kuze kufike la ngikhona, kwafika ekutheni ngimbone eMabhida la engahlangana khona naye. Nakhona eMabhida ngangisaba ukuthi ngiye khona because wakade kupost into ukuthi if ungaqhamuka eMabhida ama-bodyguard azongikhipha, because iyona nto yasho because backstage wabhala nje like ebhala kwi-comment ekuthenini akafisa ukuthi ngisondele kuyena, ama-bodyguard awamgadi. Ngokwami ngicathi kwakuyinto ayebhalela yona, then umhlelo womcimbi wakwayishare leyo nto, then kwase kuwukuthi-ke ngiyasaba, sengisaba-ke lapho-ke. Then kwase kuwukuthi udlala igwababa. Ngidlala igwababa lokuthi hawu labantu sebeyisherile le, then lento yabuma ngithi ngibuka ama-comment, igenge nje le amabhinca nobani babhala kuthiwa mekwafika somenze njalo, yabo lo mfana somshaya unesicefe kabi lo mfana. Hayi kube ukuthi ngangiyoshaya ilayisensi-ke eGoli. Mangiyoshaya ilayisensi eGoli, kube ukuthi ngalolo suku vele sekuyisuku lami lokuqeda, kahlahle ngase ngiqedile lokho zami. Emva lokho kube ukuthi umcimbi untambama. Hayi kube khona umfowethu engihleli naye nje siyabonisana sidle inyama ekuthiwa uJB wakamchunu. Sihleli naye nje si-relaxele, then athi yena-ke okay bafu into engiyicabangayo-ke nalaba futhi engizwana nabo khabajana ndoda bethi hayi yazi mfowethu, into engiyicabangayo sikushayisa i-flight mfowethu uye eThekwini, thina sosala la siyibambe lento because kunento esasizoyenza ngakusasa lapho eGoli. Bethi hayi sikushayisa i-flight mfowethu uye. Emva lokho kube ukuthi hayi sakudlala nje, ngithi hayi angivele ngihambe. Engithi mangihamba then umfowethu kube khona umfowethu wakamkhize angihlangabezela e-airport leli la eThekwini, angihlangabezela eKing Shaka angiyise la elokhuzaneni khona. Mangifika nje nakhona kwigcwalisa, mangifika nje esangweni nakhona ngiyasaba ukuthi abantu bazongikhipha. Kunalo ithikithi? Ithikithi ngangingenalo-ke lapho. Ufika kwami esangweni athi lama-security uNaledi usezoperforma dlule. Ngiyibuza ukuthi ayisho ukuthi bese betsheliwe shuthi. Hayi ngidlule. Nakhona mangifika futhi kulawala ngasesangweni angibona athi hayi mfowethu ngena khululeka, shuthi anganoma esetsheliwe ukuthi angidedele noma kanjani. Hayi kube ukuthi-ke ulapha estage ngiyambuka uyaperforma, uthe mephuma esathi ushutha nabantu kube khona imanager yakhe-ke yakuyena amtshela ukuthi hayi nangu uSpikile. Nakhona ngokwami ngiyasaba la. Phela uNaledi uyaziwa ukuthi uyintombazane ezizwayo, yabo. So engakudelela noma ukudelela uma ukuthi ayikudingi umzela ngekhanda. Then kube ukuthi hayi uyayisukela kuNaledi kavele wavele wadraya kanje, wavele wathi ngiyasaba ukuze kuyena. Ngaya kuye-ke. Sekusho intombazane kanjalo? Usho yena phela, mina ngiyimele phela ngangayitshela ukuthi uze mina angithi uyadlula. Hayi ngavele ngaya kuyena, kwayividiyo yethu yokuqala-ke leyo yokuhlangana, and leyo nto iyona nto eyangithokozisa kakhulu-ke leyo.
So wena wasaba amantombazane vele. Hayi lutho sidala. Boy uNaledi. UNaledi angimsabi inhlobo. Ngiyamthanda kakhulu. Ukumthanda kwami kungenza ukuthi ngishaye uvalo uma ngimbona. Ingenxa yothando nje kuphela. Sikhuluma noSpikile siyabuza about this and that as far as life is concerned. Uyasitshela indaba kaNaledi. Simnandi isitori soNaledi. Unayo umuntu othandana naye? Ukhona obekhona sibambisene naye. Uthini bothi wena ufuna ubunye ubude yenzele khona? Ayena because ngangim-understandisa ngimtshela ukuthi yena impela ngangimtshela ukuthi aka-understand ukuthi okay njengamanje nami ngisazama phela ukuthi ngi-add omunye khona la. Kumele understand ukuthi njengamanje nami khona engimdingayo ngiyam-add-a-ke njengamanje because yena vele wayenawo amaphutha ekhona. So kunale issue kaNaledi noChris Brown muhle kakhulu ingane nje enhle kakhulu esi-appreciate-ayo kakhulu but ngiya-understand why nawe umfuni uNaledi because for sure iyouth engangane iyamfuna as well. Manje indaba kaChris Brown uyibeka kuphi? But yazi big ups to you yazi unesibindi umuntu odila noChris Brown nawe ufuna ukuyongena lapho kuleyo league ayokhona nawe. Nami ngabuka ngathi ake ngibe umuntu nami oyiveza because kahle kahle uChris Brown ngisho ukuthi yena umuntu wanginika isibindi. Uyena uNaledi wanginika isibindi ebuke nokutheni naye uNaledi wakwazi ukuthi agcine sondelela kuChris Brown because kwakuumuntu ayemfollowa kakhulu bagcine belokhuze ngomini. So nami ngabuka leso sibindi ukuthi okay mina ngizohlulwe yini ngoba nami ngiyafisa ukuthi ngisondelane noNaledi. Ngathi hayi ake ngenze kanjalo ukuze ngikwazi ukuthi ngisondelane naye. And into emnandi nje naye wayisukela I think ivideo bengikhumbula kahle yasesikoleni ayiposta eshaya ingoma ethize kanti ingoma izosakazeka na over yonke indawo. Ayibona uChris Brown. Wayibona then kwase ukuthi wamfeature njalo. But usizwa kanjani nje njengoba usuhlangene noNaledi manje senishare nestage lapho backstage laba backstage awuyanga la abeperforma khona? Hayi lapha ngiyanga into yayizolo nje leyenzeka ukutheni nisibe ndawo. Pho sengihlangene. Sihlangene. Nazo na share stage. Sashare stage. Nakhona ukushare kwethu kube ukuthi okay ngixhumane nomunye kahle kahle kuqala indaba yengoma. Ekuthenini kune sound abeyiuse ingoma nje abeyiuse. Ekuthenini udinga ukuthi afeatureishe bani kuyona. Abantu bele bengitheka ngathi nami okay because nami nginekhona emculweni ekuthenini ngiyakwazi ukuthi ngibhale ingoma ezokwazi ukuthi ifike yakhe emntwini. Then ngathi hayi nami ake let me try my best ngizama ukuthenini ngilokhuze. Ngeke ngene ngeverse lami ngibona ukuthi abantu bazothokozela noma cha ngathi hayi ake ngifake iverse mangilifaka leli verse bavele balithanda abantu balithanda bale bemtheka wayiyuza le sound le ngakhona kuyuse kwakhe ngabona ukuthi okay uyayithokozela kakhulu and abantu sebeyasho ukuthi okay le sound isicela ukuthi ufake uSpikile kanje kuthe nje kusenjalo ngathintwa iPR yakhe iPR ukungithinta kwayo ithi ilokhuzi icela ukuthi bengibone mebeza la eThekwini. Okay bebengakafiki then emva lokho uyangitshela nganokuthi okay bacela nama lyrics ami ekuthenini bekwazi ukuthi bewezwe ukuze bezobona ukuthi azofitha yini engomeni mokuthi kanjani so recorder kwesinye studio ukuze bekwazi ukuthi bengifake kuyona le ngoma. Leyo nto yangithokozisa ekuthenini okay kulento engiyenzile shothi babona amagalelo ekuthenini shothi hayi ngimisele nga something ekuthenini ngishone phambili. Emva lokho owangifonela ke izolo ekseni ngithe nje ngilelo ngifonela ekseni so fonela ba manje uNaledi PR ngathi bebendawonye because ungifonela wakhe ngizwela ukuthi hayi bebekhona bakhona. Ungifonela wakhe wathi uthe uNaledi ucela ukuthi angene nami stage khona lapha eHoward. Wathi ucela ukuthi angene nami stage uyacela ekuthenini ngibe khona ntambama. Ngathi hayi mina noma athiwa ngibusy but ngizozama yonke indlela ngizoshiya yonke into because i-opportunity yami le ngisondela nomuntu ekade ngimtrasha ngimthanda. Okay kuNaledi wena yini obuyithanda kakhulu ubiyena umusic wakhe? Kahle kahle into engiyithanda kuNaledi ngithanda isibindi sakhe. Isibindi sakhe nanendlela nje yangayo indlela ayiphatha ngakhona indlela aqoka ngayo. uNaledi to be honest umuntu oyihloniphayo nesikhathi into enzokugqoka noma la amanye ama outfit ewagqoka but akawuvezi umzimba kakhulu
yabona nanokuthi ke uyintombazana obona kahle ukuthi okay intombazana engawumela umuzi ekuthenini eqinile uyabona ukuthi umuntu oqinile strong umuntu wesifazane strong ongakwazi ukuthi ayimele into so wena uvela uthi bowuphupha nje ubone ukuthi mina ke husband yaloko nginokumphupha ngisho ebusuku le ngazi ngizokwenza njani vele ngimphuphe ethi sipili baba bese ngiyasho ngiqaleti mama nginokumphupha ngazi ukuthi ngizokwenza njani kodwa ke ithuba la izolo lingenza liyinqayizivele and lingithokozise kakhulu ekutheni nathi uzoshare istage nami and nangempela kwenzeka lo ngangena stage wavimbanga ama security awangivimbanga kuloko kuloko awangivimbanga ngikhombise nje ukwamukeleka okukhulu and nje nayo iPR yakhe ikwazi ukuthi ngamukela ngitshotho okay njengamanje isikhathi sokuthi ungene nakhona wangidedelela ekutheni ngimculele ingoma engamqambela yona ngibona ukhisa neyinwe ngalokho uthando ngithe nje mangithi nje ngiyamhagwa sebhiyale ngathi ngibe ngiqabule zona imali uthando ngiyamthanda nene yabo nje ngiyamthanda but ikalehle lalithi serious ngiya-understand ukuthi mhlawumbe wayemthanda but I'm wishing you all the best ukuthi ekugcineni ulalethi but ngizwe iclip ethize engiyibone before mhlawumbe sihlangane nawe akazi bekhuluma ngawe but wathi no it's okay bethi uspikile kade ngikhampelela bla 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 for ama-metro FM awards but ekugcineni usethela kodwa akusho ukuthi ngizomgqoba ngabona abantu bejabula hayi vele kunjalo nakhona wayesho naseqetha ngeke azangibo but wena usenalo ithemba mina nje ithemba ngililahle kahle ngiyaqhuquzela nabanye abakhona ekuthenini if kuukuthi into uyayifuna ngaleso sikhathi bhekana nayo ungabi nandaba yabo bhekana nayo njengaye abhekana noChris Brown naye wabhekana noChris Brown nami ngibhekene naye ngqo wathi ngeke azangibona ngambona wathi ngeke ngize ngisondelane naye ngasondelana naye wathi nje naye into ayihlanganisa nami nakho sibile sestage ndawona okusho ukuthi ke ithemba ngeke ngize ngililahle wathi uyahlala wathi ngiyahlala namhlanje ilona uhlanya olukhona ngithazi udeserve izandla kodwa udeserve izandla kodwa uspikile yazi ngiyachaza yabona bethi ayikho into ebalulekile ukuthi wabaye khona umculo dala mhlawumbe ongakazali ekuthiwa uMandoza uthi uzoyithola kanjani uhlele khona something like that but uyayilwa lento ufuna ukurealize leli phupho lakho ukuthi ligcine lifezekile because to be honest ngeke nje ngize ngibheke emuva ngizoloko nje ngilwile ngiyaphambili because nginalo ithemba lokuthi one day ngiyofika somewhere ngaloko futhi into oyifunayo uyayilwela ukuthi yenzeke khona manje ubhizi ngendaba yecampaign yami yakhe futhi unalento futhi enye into omunye umuntu bengeke ayinaki but ngendlela kushuthi nawe uyibuka ngayo izinto wabona ukuthi nawe nje usobathuba uthizwe wabona ukuthi ithuba leli lokuthi ngilisebenzise ukuthi icampaign yethu unalento because nje ukumcampaignela kwami ngibonile okay uyavotelwa but abantu abayazi lento yamavoti ngathi hayi njengamanje ngithatha isikhala sokuthi ngeke ngimmele naye abone ukuthi ngimkhathalele kangakanani because into esengiyidinga manje ukuthi ngimmele injani relationship yakho noMawelele naye umfowethu nje alright because ngaye ngahlangana naye babekade bengibizile la elokhuzane neSuncoast bekade behostel entiyadana ngasondelana naye kwamfowethu nje engikhuluma naye nakhona wanginika nama advice ekuthini mfowethu lento yenzayo ibambe kanjalo siyayibona ukuthi asiyiboni and unaledo uyamphusha ngalendlela omphusha ngawathi mfowethu ngicela ukuthi uyibambe kanjalo uqhubeke one day khona la yofika khona ngabona ekutheni naye lo mfowethu umfowethu ophilayo and ngokwami ngangayitshela ukuthi uzoba umuntu ongamukelayo because ngangazi ukuthi but bese awe ukuthi ufuna umuntu ithena if ever bethandana kodwa noMawelele I'm just checking noma ngingazi noma bebethandana noma bekwenziwani kodwa ke wakhombisa ukuba umuntu okhululekile kimi hayi qhubeka uzawe mhlawumbe ngizocela kulungile asazi sahlelayo uSpikile la weNews Avenue igama usizweplose siphethe uSpikile ofuna onaledi high and low but ke ubuya nezindaba ezimnandi zokuthi usehlangene noNaledi
uthi upspeakile bofuna something ilwele leyo nto nawe lapha ekhaya bekhona something oyifunayo yenze sure ukuthi uyayilwela lento oyifunayo ngoba ugcina uwina okuningi usekuachievile uspeakile ukuthi nje uhlangane nonaledi letha lona ukuthi yabona bese kuthiwa usuyaperforma usuperforma nobabili share stage because ikhona la ngathi uyasila khona kwenye ingoma yakho naye ngathi uyalandela uyayishaya futhi nje naye ukhona ekhanda lakhe unjalo because unaledi ngisho ukuthi ukumfuna kwami kungenze ngavuleka umqondo ngabona ekutheni kumele ngenze izinto ezisile empilweni nanokuthi ngikwazi nokubheka ikhaya nokwenza because ekumfuneni kwami ngikwazile ukuthi ngi-achieve izinto eziningi because ngaqala kaSuzuki ngafonelwa bangidinga khona kwakuthi banginike imoto lebovu khona imoto lebovu nje abanginika yona kaSuzuki no ngiyayibona but nakhona kwaba khona nama-delay athize then kwase kwawukuthi ke kulawo ma-delay ayekhona kwathiwa ngizonika u7 seat then okwamanje kusayinto engisayilindile-ke leyo because vele into engizoyithola kuloko kwangithokozisa kakhulu ekuthenini bebona i-content yami bayithanda ngalendlela engifuna ngayo naledi then kwawukuthi benginike lento abanginikayo nekutheni benginike imoto kahle babengibona ekutheni ngisho ukuthi bayithanda lento engiyenzayo waphinde banje Vodacom no-Vodacom ngakwazi ekuthenini ngisondelane nawo sho ukuthi babona ukuthi okay indlela engisebenza ngayo mhlawumbe ngakwazi ukuthi sisebenzisane ngendlela yebo kuyona into engiyi-achievile kakhulu nanokuthi ekuthenini so usushintshe lento yanaledi yakwenzela no-cash yangenzela no-cash yona into engiyibonga and futhi ngizwa kuthiwa ngathi wakho isithabathaba laphana somuzi ngisho but engithi ngiyitholile kuthiwa wenza isithabathaba ngayo lento kanaledi nakhona ukwakha kwami kuyimali nje engiyithola ku-social media ngokuthi the time ngipostile futhi abantu beyithokozela lento engiyenzayo ngiyakwazi ukuthi kube khona engikutholayo the time ngikuthola lokho ngiyabona ekutheni okay kumele ngenze izinto ezisile cause kuyinqayizivele ukuthi abantu bekusupporte kuze kube khona imali oyitholayo and usemncane yazi and ngisemncane kakhulu into nengizenza so ekhaya bajabulile ekhaya baproud bafakelile even unaledi kuthi uqotile hayi balindile nje cause neyinkomo ikhona sekhona neyinkomo inkomo ikhona-ke sicela iplazi laba abafethu ojwayele nonaledi akancinkise uspeakile ayekunaledi abeke amcenge uspeakile amcenge unaledi uthi bathi usemncane naledi useyajola yena useqalile yena ukuthi angaqhoma or uzomlinda mhlawumbe agcinela abe lapha ko-25 I think unaledi akanabo 17 18 una-19 manje una-19 and nami phela ngikho mdala kakhulu sikwi-age nje ecishile okay wena unobabathi hayi mina ngikhulile ngaphe kwakhe mshiya babo 8 years phela kumele ngithi ukumshiya kancane ukuze ngikwazi ukumbonisa ukuze ngikwazi ukumbonisa because asikwazi ukuthandana silingane uzogcine engaphe kwami ngokwengqondo webekanjalo uspeakile indaba izinto unaledi speaking ngiya-understanda futhi ukuthi isikhathi esiningi awusiyo umuntu odila nendaba ngiyayiboneka naledi but khona uspeakile manje oyimele-ke manje understand ngizwile ukuthi futhi ukhomande i-followership serious lapha ku-social media close to 2 million kunjalo cause u-TikTok wami nje manje ubheka u2 million u1.6 million ama-followers then bese kuthi-ke uFacebook wami u1.2 million ubheke nakhona kuthi kulo 2 million so indlela engisebenza ngayo nokuyikhandla into ngiyidinga noma kukhona nakhona ngiyakwazi nanokuthi ngi-advertisele abantu ekutheni ngibaphushe because umuntu so bengifuna ukukhangisa nje i-News Avenue sengeza sungeza kimi because ngumuntu o-creative kahle so amaxabiso akho awekho phezulu awekho phezulu sike sibonisane then sibone ukuthi ngaya kanjani because umuntu ngabantu kumele izinga labantu alifani nanokukhulisana kwabantu akufani if umuntu esadinga ukuya phambili empilweni sometimes kumele kube kukhona la ukhothama khona ukuze ukwazi ukuya phezulu uhlonipha obhuti abadala abasebengaphambi kwakho ubuza ama-idea nami ngiyengikholelwe kulokho
because bayazi obhuti abadala nje ngeke ngabafice endimeni ngiyakwazi ukuthi ngikhothame kubona ngibabuze okay nifike kanjani la bengibonise leni kube ukuthi nami ke ngizama ngaleyo ndlela ukuze ngikwazi ukuthi ngifike la kumele ngifike khona. So le content yakho abanye abantu bayacaca ukuthi uyahlala ikhanda uthi ngani kahle into engingabatshela yona ukuthi ngiyaphila ngumuntu ophilayo ophila njengawo wonke umuntu ocabanga umsebenzi lo kahle ngisuke sengenza umsebenzi ekuthenini ngiqeda abantu stress because kahle if uzohleza abantu behleka if bengene page lakho abanye bekhomenta nezinto ezinegative abanye bekhomenta nezinto ezipositive lokho kwenza ukuthi nomuntu obukayo akwazi ukuthi kube khona istoryline kuyena esakha kuyena ekutheni hawu lo mfana uyagula namhlanje uright yabo leyo nto yenza ukuthi abantu beyibuze beyiphendule leyo nto kwabanye abantu iqeda istress because kunabantu abane stress la ngaphandle. So uphinde ube artist kaMaskandi ngipinde ngibe artist. Yiphi ngoma oyishayayo uyakwazi ukucula? Ngiyakwazi ukucula. Awushaya ivesi Wathi ngishaya yona leyana le. Yeah. Ngcono vele nje ngiyohlala kini we ngcono vele nje ngiyohlala kini naledi wami bese ngithi bathi induke endle yona igawulwa lenenanda nawo ngasemazweni nami ngasemazweni vele sahlangana lemazweni abangakini abakhohlwe naledi. Hayi yona benzazi yona. Hayi kunjalo impela. Una favorite artist eMaskandi? Engingakusho ukuthi ke ngaphandle waphuza ekhemisi. Bakhona. Ukuthi bathi phuza ekhemisi wabuphabi. Ya yibo bhuti abadala labo besibukela kubona kusikhula but ke baningi ukuthi ke ngiye ngingathanda ukuthi ngibabale because baningi esibukela. So manje ucabanga ukuthi uyabaphusha? Nginakho ukuthi if ukuthi ingoma ngiyithandile umuntu ngiyayiyuza sound ekutheni ukuthi aphushe makuthiwa ukhiphile into encane ingoma ngiyithandile ngiyayiphusha mawukuthi limit ukhiphile ngiyayiphusha ukuthi ubani ukhiphile ngiyayiphusha. Okay ya kahle ngiya ngengoma ekutheni kanjani ngaleso sikhathi. So khona ezinye indawo engiyitholayo ukuthi ngathi uqala i-TV show la usuzoveza uhlangothi lwakho lokuba i-presenter iqala nini ibizwa kani i-TV show lisayisebenza kahle kusayinto ezobe isurprise ongakamele ukuthi abantu beyazi kodwa bazoyazi soon thenini sibone ukuthi senze njani but isifiso sami bekuveza iside nanokuthenini sikwazi ukuthi ukufulwa ama-artist la azobe khona. So ilona side isifiso sami nje lese ekuthenini abantu ngibavezele indlela engiphila ngayo nanokuthi bengazi ekuthenini uthi ngubani. But into ene-brand njengoba ngicathi amantombazane ayakuthanda kakhulu bongena stage. Engingakusho ukuthi bangithokozela kakhulu and angithanda abanye beze bekhale ke mabengibona. Serious? Kodwa phela ngathi uphethe ama-looks. Kodwa bayazi ukuthi ayophethe ama-looks. Isho ukuthi kukanjalo because abanye nje manje amajita awavukwa into zawo ifeva bephazamiseke ebantwini babo through wena. Noma ngingazi kodwa nje igenge engisahlangane nayo ikhombisa ukungithokozela eningi because abanye ngiyabona bebekhomenta kwama-comment bekhomenta ama-negative comment. If sengihlangana nabo live umuntu uyashintsha athi mfowethu yikuthi ngibona ukuthi kunomuntu kwesinye isikhathi okakhomente ekhomentele ukuthi comment yakhe ihambe ukuthi ufuna ukutrend akhomente kabi kanti ubulala igama lakho but if esekubona live lokho akakwazi ukudusha. So uhappy nge-social media? Kahle into engingayisho nje ngihappy kakhulu nge-social media. Iyakusebenzela? Iyangisebenzela because ngumuntu ongabambi ngokwenhliziyo. Awunamahloni? Hayi anginawo style. Ayibonile usile lapha ushaya ingoma wonke ubani olilekelelayo onifundisayo? Osifundisa ingoma. Onifundisa ukugida nje lo wagida nje ukusala. Kahle ngumuntu okhulele emakhaya. Ukhulele kuphela? Ngikhulelele eMpangeni then ubaba wasewakhala. KweSakamthetho? KweSakamthetho eSangoyane. Ya ngikhulele khona bese abantu abebegida ingoma then ngasuka
ngeza la ezolibovu because ubaba esakhe ngapha Ezelibovu boya la kaNdengezi Ndengezi yeah kunjalo boya ngasePitoli phela wethu oNdengezi njengoba lo Pitoli babo no Bosco babo then nakhona ngafica igenge egida ingoma kwase ukuthi ngiyayijoin kwakhona umfowethu ovusa uMaskandi yeah nakhona mevusa uMaskandi samgidela kwaba khona inkinga ezaba khona ingqinamba esabhekana nazo kwakuthi ke hayi manje kuumuntu oshiyayo hayi kwakuthi ke abantu bendawo ke besithanda because mina hlahle ngisho ukuthi abantu bangithande ngigida ngoma ngisawu umuntu ogida njengomfana omncane because bengumuntu oyimisela stage bengithanda kunjalo mangena then kwase ukuthi bathi hayi bacela ukuthi siyimele lento yokucula mina ungena kuyona kwangayona into engithi bengiyithanda kakhulu kwase kuphoqa isimo sekutheni naye abantu sebefisa ukuthi sibajabulise then ngangena ke emculweni nakhona sashaya 2 track abantu bakhombisa ingoma ukuyithakasela kakhulu hayi because nakhona i-following yayisaphansi ayisazama kanjalo then ngithe mangikhipha le ngoma ethi ngikhethe kahle mangikhethe kwaye yona ngoma engitrenda ngayo ke saqala satrenda nomfowethu lo ngicula naye satrenda emva lokho sashayenye kule sibili sengishayile lesola lemaweni kwase ngase ngiqhamuka ke futhi ke kuleya naledi ke le ethi ke naledi ngcono ngivele ngiyohlala ke I know izinto ezenzeka kwi-social media kanti i-social media futhi nje isikhathi sani igqama yakho kwi-social media ngosikhathi se-COVID kakhulu ngicela ukuthi ngiphindele futhi ukuthi angisazi noma i-social media igqama yakho ngesikhathi se-COVID nakho kuthiwa sihlale endlini and all that stuff I think iyaqhama lapho because abantu abaningi babe behlele emafonini no but abantu bayithanda speakile kade kubuka ikhasi lakho ngabona ukuthi ayi ugijima nabo ngempela abantu and ikupho saphoka kuphele kukona ekusamele ngiyekona pha usamele uyekuyona phambili nokusebenzisa kwakho i-social because i-social media yahlupha yazi social media yathi khona abantu abahlele belindele ukudubula nje bedubula kwenhlamba bese khona siba-recognize ukuthi hayi no khona single something uphinde ucheck-e nobani futhi mhlawumbe nohlanhla manje abantu bayathanda ukusebenzisa lolu limi kanti phela manje awubakhuza abantu ngoba lethi buyisetshenziswe na iy'ngane yabona hayi ngakhululeka ngizobakhuza kahle engisaphoka kuphela kukona ukuthi ngibe nje uspikile ozoba nento zakhe ngikwazi ukuthi ngiye phambili kade uqalile nje I think usu-halfway akahlahla wakho nemoto awase kushoda unaledi kuphela kahle kushoda unaledi nanokuthi ke kuningi engisafisa uku-achieve empilweni kuningi kakhulu engisafisa uku-achieve because uma umuntu angimele umele ndawonye kuthini usuqedile urelax angingathi bese sengitholela ama-followers enginawo bese ngingasabahlonipha abantu bese ngithi hayi njengamanje sengifike la kumele ukuthi ngifike khona kahle uma umuntu umele uphushe ekuthenini kulokho nakho lwelokunye okungaphezulu kwakho impilo awazi ukuthi ngakuthatha kubeke because lento ya social media into ekuthenini ungavuka ipage lakho leyikhipha so ngayo yonke indlela mina ngumuntu okholele ekuthenini kumele ngiphushe ngayo yonke indlela because ngiyayazi inamba zabantu engahlala nabo ekuthenini behekelwa ama-page. So uspikile mhlambe sesengasemaphethelweni by the way besinospikile or sinospikile la oshaya umculo nenkosi phakathi kaMaskandi ophinde futhi abe umuntu waziwa kakhulu ngokuyifunela unaledi beautiful naledi uspikile umfuna kakhulu nami ngimvisela inhlanhla ukuthi engathi ngagcina kuhlangene bandla especially engathi ngagcina kuhlangene kube sekuba ngifuna ukuchecka nje izinto ezimbalwa before sigoqe yiphi indawo othanda ukuyihlalela kuyona nje bo namajita indawo engithanda ukuyihlalela kuyona ushiye kanjani mhlambe like njengami yabo ngiyathanda ukuthi ngiyoyihlalela khona indawo engakithi lapha eNimlazi yabo bengihleli namajita ngithanda ukuhlala kakhulu nalamajita engakhula nawo understand la ngiyabona lawa engihambe ngiwadopha ubasuku baba ngeke bathi bana a hardcore yabona amajida akho angempela lawa angakufela
Yabo hayi ama-fly by night lawa. Obasuku. But-ke iyiphi leyo favorite hang spots yakho? Indawo engithanda ukuhlala kuyona ukuthi ngike ngihlale nje negenge sidle inyama. Sike sidlalele like noma kuthiwa sidle inhloko noma kuthiwa sishisa nyama. Sidlalele nje nabafowethu laba engiphila nabo. Because engingakusho ukuthi mina igenge engikhule nayo yonke iningi layo isingenzele phansi. Abantu bese ebengikhula nabendi khona abafowethu mina bakhona bakuthathele izintombi zakho. Hayi kanjalo ekuthenini I think kube khona lento ukuthi okay njengalento ukuthi bengizama ngilongizama ku social media kuyinto abebeyibukela phansi le kuyinto bekuthiwa yini wena nalama video ukuthi kuyinto esalike bangicindezela. Then ngithe sengiqala ngizama ngathola labafowethu oKhabaja Sicuma oKhabaja kwababonto abangisondezayo because yiba abangisondezela eThekwini benondodana ekutheni naye futhi sicela usondele because siyakubona naye potential yokuya phambili. Then bangisondeza bangifaka kulawo magigi mebe performa bebe ukuthi bangidedelele ekutheni mhlambe bengishayisele ophisi wengoma yami kube ukuthi ngiloke ngibamba lapho nalapho. Then kwayinto ke esekuthi hayi njengamanje kumele ngiphile nabafowethu abangiphilelayo nabo abafowethu laba abangemumva ebengisuwabona abangiphilela kakhulu but ebengizwana nabo salike ebengisuka nabo esikoleni hayi iningi laba alibangesaba ne-communication eningi. No, izinto ezenzakalayo empilweni. So uthandani la ebholeni? Usupporta yiphi team ebholeni? I-team engisupporta i-Chiefs manje inokungiphoxa sometimes but ngiyayithanda kakhulu. I-Chiefs. Yeah. Hayi no isi-right, isi-improve. 4 games esike wawina manje consecutively without disturbance. Hayi Chiefs ibuyile manje. Yeah. Hayi no ngiyanibongela kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Hayi nami ngicabanga concept i-team yokusupport. Support yona. Hayi ngiyazwelana naye. Support yona ngizwelana naye. But-ke let's say uyaphuma usuka gibela ibhanoyi. But or uthembele ngalithi. Hayi lutho. Sengingaligibela. Uhlala business class shona lebo. Usho kuphi bonke lebhanoyi nje umuntu ohlala la kwi-business class or yilabantu abaphilayo lapha nebandla lemumva. So egroundini umuntu opreferani ama-suits or la ekuyishayela khona insamo? Ngiyipreferele ekuthenini ngihlale nabo bonke abantu because ngumuntu othokoza abantu mebengibona mebeshutha. Empakama yakabi khona? Hayi akabi khona. Mina ngumuntu othanda ukuthi ngibe sebantwini kakhulu but engimuveni kwami ekuthenini ngihlale endaweni ethuli bekuwukuthi ngibalele ekuthenini abantu bengangiboni njalo because kunabantu njengamanje kunabantu abangifollowa abangithanda kakhulu so if sebengibona njalo mhlawumbe ungenzeka ngigcina sengibabhora. Yeah, mhlawumbe especially labo sondelene nabo. Kodwa kumele abantu ubanayo kakhulu labo basondele kuwena. Fanele warishe ngalaba bakubonela kude. Uyibona bahlele befisa ukukubona. Hayi but laba basondelene nawe bayingozi. Bono lapho. Ngiyangapho. Bese sijabula kakhulu ukuthi sivakashele kwiNews Avenue namhlanje. Sihlale kamnandi sikuphi la? Sisebozisi Mabhida. Lapha Moses Mabhida kusala kwenye amagomba seMoses Mabhida siyasiphuma kancane e-studio sizoshalela ngaphandle lento ngoba sohlangana noSpeakile izinja madodana mhlawumbe siyibona lapha kuMetro FM Awards sekulandwa indondo mhlawumbe unaleti nominated 3 times msho uzophuma nama u2 nama u3 ngisebenze kakhulu. Awusebenzile ne? Ubala manje sipane nawo niphusha unaleti. Hayi manje sengisipane nawo uKhabaja imbongo encane lo shaya uSonkondla then kube uLihle kube uAndile ayike into ebaningi abafowethu njengisendele into engichaza bese ngishaya itoyi uyawina ndiyakuba Metro manje siyabonga kakhulu bese ngesikhathi sakho hopefully sizobonana emgwaqweni next time. Ngibonga kakhulu ngiyabonga ithuba.
Hayi sibonge kakhulu News Avenue ungakhohlwa ukusilandela kumakhasi ethu News Avenue lapha ku Facebook sikhona ku Twitter sikhona ku Instagram or TikTok sikhona ungasithola futhi nakhona wenze sure ukuthi uyasilandela usubscribe and tell your friends. The most important part is to tell your friends about us, tell your friends about the News Avenue. Another one ebimnandi kakhulu i-episode with uSpikile. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures.